Hello loiti ho na damjing hinam hiti tu sim ngai zo si na bonovin kum tha chi bai ka hin bolove Tuni hinjong South action movie Thandel kiti 2025 kuma ki release ana sei ki ro hite hiti film hi tu sim ta ta ko na ki thodo che hi in apat na apat a chei chan ge ngai ding in ikiti movie a film ki para chun hiti tu sima dinga nunga nu satya train station khana lung no mo ta a hlisu upuma ato chu ahung ki mutai cham kha zawin apa ahungin achanu satya umchan avet zo lo pha na chun in langa chi ta heti eti in amani pa cha jong auto khana chun ahung to hon ta na hi hichipe ta chun satya in apa ko ma imacha na seipon hichi zo ni khat ni ni zo chun apa ko ma hepa kai kajinei ding thu chu nangin phana sa sa in boltan tin ana sei tai hiti thu satya in apa ko ma hin se chun apa jong an ki pa le jingin alung jong ana dong tai hi chun achanu ko ma hichi hi mo bol the hi poi nangma ki gyal kinin tin a sei ta na hi satya in apa hin don but kinin hiti thu hi kin izat ve ham khat ka gyal zawa ka hin se hi a hin ti pha na chun apa in zong achanu satya jinei na dingkin chu a hin gong tai nikhat nunga anu satya wedding achun pasal khalle in ko te chu ahung tawvin hichi pasal pa no mainu amu achun hoi asa abe se je in hichinu hi ke ya ding in hung nom pon te tin alung gyal achun anagyal ta na hi hichun nunga anu satya in lungyal adang jong gyal lovin hichi pa ta chun ki chen ding ananom ta na hi le ama pa jong chu anakipa le jing tai nikhat nunga anu satya in akichen pi ding pa chu tui khanglin pa ma mandir khana ki mu pi ding achun anako ta na hi le ama pa jong chu ki pa ta in ahung ta na hi hichun nunga anu satya in akichen pi ding morali kiti pa ko ma phan masa achun raju kiti pasal khat to kanaki ngai tia a hin sei morali in aza achun alung anu mon nunga anu koma namel a hoi zia nang hen ki ngai pi na nei ding ka het pe a hi nunga anu satya na hin sei kinin raju to ki ngai jong leng nang to ka ki chen ding a hi ji zia chu raju to ka ki ka hona thilum ho nang koma ka sei no ma hi a hin ti a chun morali in jong hingi a pha e a chutia hi le thusim chu hin panin tin sei ta na hi le nomei nun jong thusim chu a hin sei pan ta na hi raju hi tui khangli na ngaman khat na hi in ama pa le mi tham khat na ki loi khom ove angaman ho zo siu guzarana a hin zo zo wachun in langa ke le ding a hin ti tawvin a hi angaman ho zo si a hin zo zo wachun ahung ki le tawvin a hi le thaku zen analut in atui ko ngotui khanglin lai lunga ana umje achun network ana umpoi hitia network nga hung umachun phone nei zo si a in ko te ta chun ana ki ho tawve hitia nunga nu satya le pasal pa raju jong phone a ko na lungse thim thu ala lai ta hona chun tui khanglina mi phalo ho chu hung uvin atui ko ngo chu a gol tawve chuki jong le angamat ho zo si chu la api ding ana te tawvin a hi raju ho la Thandel kiti alam kai pau chun mi phalo ho koma nga chu ni la api hi uvin tia a kham wanga chun alam kai pau chu ana son do uvin nga chu anakila apan tawve thilum dan ho zo si pasal pa raju na hin mu pha nin nunga nu ko ma phone chu chom khat ana tu ta di na ti in mi phalo ho chu avo in a hin kidal pi tai hiti chon mi phalo ho nga zo si jong chu anala api in amho jong gujarat langa nga zu udinga chun ahung ki tawve hiti zo chun pasal pa nunga anu chu phone a bolin tu hin gujarat ka tawve nga ho ke hin zo zo tingu jingni khole in lang ka hung ki le dingo a hitai tia a hin sei nunga anu satya na za chun phaso ta pia pa na ka nga jing chu ahung hlung ta ati in anaki pa le jing tai ajing ni khon pasal pa raju jong ahung kile in akhusunga hin pha achun ina alut masangin satya to akimu to na ji achun ana umin no mainu ananga atai
nunga nu satya zong pasal pa razu to akimoto na zilanga chun ke pa ta chun ahung tan amani zong nom ta in an umbom hun tan a hi chukit zong le Lighthouse ka na chun a umbom hunin flek khana nga limni kita azang chu ana khai hla hon tan a hi hi flek ki khail ha ana ji chu a hi le ngamana chi ho hung ki le tai ti het theina chu a hi lako zen aki khan zo ho na chun thlathum sunga amani zong nom ta chun an khom hun tan pasal pa razu ngamana achi na a asommu ho zo si chu a khosungo wa mi pi ho in chanche in na ho pi in anake thopi tai hiti chun a khosungo wa pasal pa razu apa thi zawa agial do na kin zong chu anamang tauve razu hin a khosungo wa mi ho anaki ha thopi je achun mi pi hon razu hi mi phata hi in apa akilo hle zenge awum dan chu razu apa zong ana hin la ya ngaman la a lam kai phata le mi ki thopi ha ta chu ana hi a hi ni za nam kha zabachun razu ho loi la lam kai pau apa adinga anaw pa razu adinga apaniaw pan lungnom mo ta zu adon amu pha nin akoma chun achi nai tan hepaniaw inati ham ipithum ham tin adong ta na hi le apaniaw in zong lungnom mo ta chun hiti hin a hin sei tai ichi naw ko ma hu khana khun mi ho sa khanin government ho ko na phalna akila in mining abol pantai hichi khusunga mi pi ho na ato sa in ni khutha jong kha cha apipoi hichi khusunga dinga kai alam ka hi jong leng amho kha cha ka ki thopi zo poi tin a hin sei tai achuti pha nin pasal pa razul apaneu jong hong ki pat do honin mining ki bol na langa chun mi phalo ho chu razun a hin va pan tai chukit jong le ana to chu ananga sa in epidinga pasal pa razun hi tia cha bol ham hichi mining chu hong ki bol so na hi le khumi pi ten gen theina a hin thu dingwa het zia hi tia chu a bol a hi hichi thil so a ko na chun apanewen khumi te koma tunia ki patna razu hi khusunga dinga lam kai khana hitai tia a hin se chun khumi pi te jong anaki pa hle jing tauve aban sina razu le satya loi ho khat cha te ba de ya agachi hun na chun hichinu chu ajipa chunga chun analung hang tai hichinu chan satya inamu achun ipidinga nang ni ji cha nakin a hon ham kum kha sunga thako zen ngamana po do dingo hi in adang lathum sunga chu kilungsi ta na khom the hun lo ham tin ana sei ta na hi hitia ahin sei pha chun khat nun satya chu ahin don bunin nang jong zile cha na hin nei zo raju tana ki chen zo tingle changa a ha sa dan na hin het beb ding a hi a hin ti a chun hichinu thu sei chu satya in ana gyal kho be se pon kazinei tingle amanu tabanga ka lo le ki chaye tin nunga nu satya chu anaki gyal tai phalani ana chalin lathum jong chu ana thlingkit tan raju le satya jong achaina adingin anaki muto kin hon ta na hi chuin satya in pasal pa raju ko ma jing kho hung wa le nang la chi ding na hitan tu jan be na anglai ni ki chol sa in ati in no menu satya jong pasal pa anglai chun anaki chol tai ho hung wa chun pasal pa raju in no menu chu ol chan ai imut sa in asong khol jong chu akoma anakoi pi tai abana pasal pa raju in flex jong chu anata do kitan a hi satya hung kha chun akoma raju an tapon asang khol anadal ha chu amutai hichipe ta chun amanun jong Lighthouse lang cha beta na hi le flek ki ta do amu pha nin rajun adal hatai ti chu anaki het ta na hi hichi chun nunga nu satya in pasal pa raju to akimu to kit na ding hlako zen anga kit ding cha gele na hi le alung anu mo hle jing tai alang khana pasal pa raju lekilhon pi ho jong gujarat na hlung ovin nga chu anaman pan ki tauve hichilai ta chun nunga nu satya to alo ho kha cha te ba de ya ga chi hon na a apau chu ngamana achi nan a hin kho baitai ti thu chu a hin ja tauwin a hi hiti chun satya jong khat nu ko ma chun achi in aga hlem tan hechi thil so a ko na chun raju jong ngamana chi a hi je in buin a hin to khadem tin nunga nu satya jong phat tenin lungim nan alu dim jing ta na hi
nikhat nunga anu satya lungyal no mota a imot na amanga chun razu ngamana achi na a mipi hon athitai tia ahin po uchu anamu in amanu akicha na asang che che jing tai hichun satya zong apa ko ma chi in hepa nangjong hichi khusunga dinga mi khat na hi kanyawa panin ngama na ding len ho nangin na hin semji in a hi wangin ngamana khat vai cha jong na chi khapoi ipiji hamtin ana dong ta na hi le apa in jong achanu chu hiti hin a hin don but dai kai hi ngamat kana thano min ngamana jong kana chi ji a hin ti zawa chun pha chi sa ngamana a chi ji lai thusim chu hong ki pan ta na hi satya apa ngamana a chi na chun satya le anu bo in a chun ana hon tai satya apa ngamana achi a hung kile achun azinu hin kho na beitan athi na kin ho jong an ki chai tai chuki jong le achano mi chom ina an min hichi ho amu achun satya apa alung thim an ke el hajeng ta na hi phachi sa thusim chu hung ki chain apa in satya koma nanu athi na kin la dong ho be achai na chana chu kana zawnum a hi in kana zaw zaw tapoi hichi ho ji a hi ken zong ngamat hi kananga a hi tai hichi thil so ho ji a zong razu to naki dai ding kana nup lo a hi in naki ngai hon pha na imacha ka sei lo a hi tai tia a hin sei achanu satya na hin za do achun alungyal gen theina chu asang che che jeng ta na hi achuti pha nin razu ngamana chia hungkile ting le kanung so lo ding a hi tai tin satya chu naki gyal tai phalani ana chalin thlako zo chu hung hlingkit tai razu wang in ahung kile tapon nigup zong ana chi kit tan razu chungchang thu imacha anaki zatapoi hiti a hi kit phat chun satya zong alunga gim hle jing tan razu chu phone a bolin lunghang te na ki ho pi ta na hi le razu in jingni khole ka hung lung ding a hi ti na hin sai ta na hi azing ni khwa razu holai ahung thuna bachun satya in ananga lal he jing tan ama ne ki mu to na hona chun satya in razu chu anakoi man chi ta na hi hichun satya in razu koma pasal khat na thipa chungchang chu sei ta na hi le pasal pa razu in anagyal kho be se pon satya koma tu chung thaku sunga kana to naw bachun anei pan sum hin pipo ve abana ka chi ki tengol la hin pi ding wa hi in kenjong tui kong atha khat ka hin nei tai tin ana sei ta na hi satya in razu thu sei chu thip chanin ananga yin adai angai ho sei na man pha na nei tapoi hiti chun ama nu jong a hambe se tapon thlathum jong chu ana thling ki ta na hi nikhat satya lungyal no mota chu razu na mu pha nen ina ti ham tin adong ta na hi le satya in razu koma nang na po do ting le kalungyal kalung thima ki chol the momong tapoi ngamana chi dan lang na to dang zo ki hol ko mintin ana sei ta na hi razu na hin don bo nin chichu hoya hi thei ding ham kai hi lam kai ajong kapang kinin mi tampin kai hi kinep pi a hi ngamana ka chi lo wa hi le ki le thla ding wa hi tia a hin se chun satya in hiti hin a hin don bot kit tai hichi hi kai ka ki hat sel na hi chi da ko min tia a hin sai lai ta chun razu aloi hon phone na hin bol ofin jing ka apung ge le trena e to dingo gujarat na e chi ding o hi tia a hin se u bachun razu na don bot nin hi nge pha chan hung na nge tin ana sai tai satya le razu ki moto hun na chun satya ana i mulhakit tan ama nu lunggela hi athu sai zo si razun anano pi dana agia la hitai satya hung kha ado chun akoma razu ana lovin asong khol zo ana umin ama nun zong lighthouse lang chu avekit ta na hi le pundal flag ana kita chu amuta na hi train station a ato na dingo train ahung masanga chun achi ding ho a in kute to anaki mutu tawvin hichipe ta chun pasal pa zong ahung hlung tai alang khana no mai nu zong pasal pa razu kham ding in train station langa chun ki no ta in ahung ta na hi le pasal pa no mai nu ko ma hiti hinana sai tai ven nangin zong gelin kai ka chi lawa hi le midang ho hi ipite ding hitam tia a hin sei phat chun
Satya in zong pasalpa Raju koma achei na ading in thudo khat nei ding anati tan a hi achutia hi le aphai lamkai na hi ne to kai hoi chi kapoi mo amtia ado lai ta chun train jong chi ding a kisan ol cha cha chun ana chi pantai hi che chun pasalpan no meinu Satya hil chen ding ati wanga chun no meinu Satya ema sei lovin thip chana chun ana ta na hi Rajun zong upa enay lo pa nin tri na chun akal da in Satya chu akawin apeng tan Satya nang bo kalungsit na hi nang bo kalungsit jing ding na hi bove phone kahin bol ding na hi ati in tri nin zong hilai mun chu anada thatai kathu sei ngai lovin Raju in alam kai na zo ahleng tai tin Satya chun anagyal tan hichipe ta chun amanu zong lung no mo ta a train station a ataw lai ta chun go ahung zu in Chamkhat zawa apa chun Satya ahung hol tan hi thusim ki pat na langa ina seu chu a hitai hiti chun Satya in murali phachi saho ana seipi in Satya in avela hin sai kit na chun tu hin kin Raju kalungsit apoi kalungsit lo na ho hi ama het sa ding kanomin Raju khat ve wang ka ki mu pi no me chuzo teng le ka jnei bep ding a hi nangin ninu pi in tia murali ko ma asaya chun Satya thu sei chu murali zong ananom tai aban sina Raju holoi tui khangle na tui ko nga hung ki tol naw wachun hui lego a ha ji in atui kong ho chu ana control zo ta po vin ha sata chun ana tauve atui kong hui lego in a po le le pha chun Pakistan border lang alut tauvin hichi achun coast guard ho in Raju holoi chu anaman tauve aban sina khusungu wachun postman khanin Raju anu chu letter khana napitan hichi letter Satya no mainu na hin sima ko na chun ngamana chi ho zo si Pakistan spay hon aman uvin jela tauve ti thu chu a hin he tauvin a hi hichi thu khomite na he no wachun umji tauji an he tapo ve amo ho loi chu khusung mi te ni ding hola chiu a hi in achuti pha na chun khusunga ada thau a in sung mi te zo si ne ding hol chun alung dong gam tauve alang khana Pakistan jil sung cho hung ki mo in Raju holoi che nga bol nawwa asong hol ho an ki su la tauve hichi zo wachun jil sunga an solu tauvin a hi chukit zongle min na sata Iqbal ki tipa ta chun India ko na ahin man ho chu an ki mu to sa tauve banga India tia ki ji Iqbalin amu achun amhola a chapang pen khat chu akawin India lapi chu ana sa tai hichipe ta achun Iqbalin banga India ki ji chu zun ana tha danin Raju holoi ima ana bol thei po ve alung han le jing wang ovin ima abol thei loading ji ovin an ki tim ham tawin a hi Iqbal hilai muna ko na aga ake heido achun pasalpa Raju in guha tui athalin banga chuna hleidan ta na hi le hichipe ta chun Iqbalin pasalpa chan amu achun alung a hangin blade khana hin ki choin pasalpa kom langa chun ahung phei tai hichi achun pasalpan jong Iqbal chu ki din te pi dinga ti na hi le jailer pa ahungin Raju amai chu abeng tan hilayan namun hi India a hipoi Pakistan a hi bove kichi thein hitia sei zabachun jailer pan jong India holoi ko ma ko na ki kang se dingin Iqbal ko machun ana sei tai Thendel kiti hi amho la alam kai pau ti na hi in hichi zo aban sina chun jailer pan Raju holoi cha ko lunin na holoi la Thendel chu koi ham din adong ta na hi le ahin kilhan pi zo si chun Raju a hi etin ana sei tauve alang khana murali in Satya apa cho hung ki mu pi in Satya to ka kichen na ding phan hi tham khat ka chon no hite aji chu ka kitchen masang huna Satya in Raju khat ve ki mu pi nge ati in thilum dan ho zo si Satya apa an jong a hin het phanin murali thu sei chu ananom tai aban sina Satya le khomi pi ten izat ve ham khana sei ji uwachun external minister ho le lam kai ho chun assistant ho khana hin sol ovin Pakistan hon amat ho aji teovin adhar ka no cha choi ovin lim anakap tauve khomi ten letter aji ovin Pakistan a chun athat tawin a hi le letter a hlun na dinga chun thlathum angai chan
hichi letter ho zela hon amu wachun kinep na za na nei tauvin a hi hichun pasal para zu in newspaper ano menu satya lim amu achun lungsita achun avetan hichipet ta akoma to hon letter hong kithat ho asim zo wachun pasal pa ko ma ahung tauve Razu lekha thun hung kinai hin kei hwa dingin thuchang kha cha jong le hung ki si in nanga hin wang kha cha ki ji poi satya in nang dinga thuchang kha cha a hin that lo ham tin letter chu Razu anapi tauve Razu in lungnum mo ta in letter chu veta na hi le satya in ima a hin ji lo wangin amit hli avat na nung lettera ana chu Razu in amutai hichi amu ako na chun Razu in aloy hokoma ipiti satya in imacha a hin that poi na tiu ham lettera amit hli alu na nung a hin thu iza nam khana sei a hi tin ana sei tai aban sina Razu ho loi la pasal chapang pa chu a hin hol mo tawvin hiti chun amon zong a hin hol tawvin a hi le cham kha zawa chun lal ta a pasal chapang pa bang khana anaki ngai chu a hin mudo tawvin gang chalachun hospital ana pui uvin ana vet sa tawvin a hi pasal chapang pa chu ikbalin anamat na muslim te chon na dola chapang a hi laya ata sa chunga vun them khat kila do ho abol a hi ti Razu in a hin he do achun ikbal chunga alung hang tai sumle pai ho la chi ho Pakistana amat pha no vin in langa ada hla in ko teu vin ne le cha le sumle pai hol nan gen thei ana tho vin amaho chan no menu satya na mu achun alungyal anu mota na hi hichipe ta chun nunga no in Razu ta ki holim na a thaku sunga sumihin pinai po ve ti a hin gyal do pha chun murali a hin ki poin gujarat na chun ahung hon tai hichi achun alam kai pau ko ma sum chu thum ta na hi le sum hialin satya chu a hin pho in hiti hin a hin sei ta na hi tu ni chan hin nang tabang no mei za acha hello ka mukhanai poi sikicha jong na pipo nge tin office a ko na chun a hin no do tan hicha chun nunga nu satya jong office ma chun achangin akipinin dharna ana to ta na hi hitia satya akiphin ni khan ni zawachun mi pi hon jong satya lungyal chu a hin hethi movin ahong ki thopi tawvin a hi le alam kai pawvin sumho zo si jong chu upai anei lo pha nin a hin pido atai hichi zo chun satya in sum chu a hin po in khumi pi te chu ana hop pi ta na hi le no mai nu chan khumi ten amu wa ku na chun ama jong hi lam kai kha thandal a hi tin ana sei tawve aban sina personal assistant pa external minister Susila Swaras to akimuto na hona chun thilum dan ho zo si ana sei ta na hi le external minister nun jong Pakistan ho chu aki holimpi in ahung lung ding 15 August a Razu le loi ho a hin thla do ding wachun anaki ho pi ta na hi hichi thu khusung mi te na zo wachun anaki pa le jeng tawvin alang khana Razu ho loi chu Pakistan gama ko na chun apui uvin a thla do na ding uvin phalna a hin pi tawve ahi wangin hichipe ta chun jaspa ko ma thulut khana hungin hichi cho hi le India 10 Kashmir gama article 370 ala do tawve ti thulut na hung pha chun Razu ho loi thla do mala la zela khumdinga apuilu dingu bachun jaspan thu ana tan tan Pakistan gama jong boina tampi ana su ta na hi police hon Razu ho loi zela koidinga garia ahin pu naw bachun Pakistana mitham ho boina anasan le ji in gari cho khamu ben ave tawin a hi le India mi ho hi ding agin mo pha no bachun abulu tawve hiche chun Razu in aloi ho cho alam kai ovin hilaya ko na chun anazam do tawin a hi chu in officer khan in jailer pa chu phone abolin sir iman ho loyo chu India gamlanga jam mai theu a hitai achuti lawa hi le thimei theu a hitai ai ho jong ina to wa ko na min ino do ding o hitai tia asai lai ta chun Razu le loi ho chu center jail langa hung tawin a hi Razu ho loi chan jailer pa na mu achun kidang ana sa le jengin ipidinga jamna ding pha ne ufa na jam lo ham tin Razu chu adong ta na hi le Razu na hin don bunin sir kai ho India mi ke heu fe
zamang thleimang ki teo hi ka bol thei po ve tia hin sei pha chun jailer pa chu thip chanin an tai hiti chun razu ho loi zong zela chun ale koi ki tauve alang khana satya in personal assistant pa chu phone a bolin hi le personal assistant pan kin nang ho ka ki thopi zo lo ding a hi tai minister susila zong a hin kho be tai tia a hin sei satya in a za chun alungya ano mo hle jing ta na hi aji choi hi le minister susila in amoho tamzo anaki thopi ji hi in thuso chuti pha chun satya in pi ka bolding hamtin analung dong ta na hi satya in minister chom khat phone a ki hopi ta na hi le hi minister pa chun susila chanu to khat ve ki ho limin tia a hin sei pha chun satya in zong morali a hin ki poin dihli langa chun a hung hun tai susila chanu ki mu pi ding a chun office langa a hung hun ta na hi le aniki mu pi thei kin hun pon satya zong mandir khat na chun a umin ni khat ni chu an chi tan susila chanu ki mu pi te te ding ati wanga chun an pha chum ta pon upai khat cha an nei ta poi hiti chun 15 August an hling tan hichini a chun ikbalin India chung changa thu phalo tampi an sei tai chipe ta chun pasal chapang pan India flag khat cha choin a hung hlein an ta ta na hi le hichi amu a chun ikbal alung hangin pasal chapang pa wading a chun a hung tai razu in ikbal kitipa an khal tanin vo kitin an votai a chuti phanin ikbal jong tola chun akizam ta na hi hichi zo chun razu in Indian flag chu zana pi in me chun ana hal hatai hitia bol na ji cho hi le Pakistan gama umu a hi in Indian flag amu wa hi le mona tampi a chanding ji owa a hi hichipe ta chun jailer pa hungin razu chu vo kitin avo in jail room chum khana chun ana koi tai alang khana satya zong susila chanu ki mu pi dinga ti ji in nasata chun pan anala jing na lai na hi aban sina aloi nun satya koma nakichen na ding na jinei na ding nini ni thumbo awa ta hin ti pha na chun satya in zong kichen na ding wan cha hin ki wanin susila achanu gari ahung na ding aning langa chana na ding tai satya umchan susila chanon amu pha nin gari cha kham sa in satya chu ki hopi ding in sung langa chana na kaulu tai thilum dan ho zo si satya in susila chanu ko ma asai pha chun susila chanu zong aki ha silin najinei masanga Pakistan gama aman ho a hla do na te te ding owa ka bol ding a hi tin ana sei tai hitia hin sei satya na za chun ani ki pa hli ajing tan aki ham bol zal chun ni khat ni ni zawin razu ho loi hla do ding ati ji uwa chun a hin pui do tauve hla do ding ati phan uwa chun idea dar kan ho cha hin cheng ovin khat khat na chun a hin sol do tauvin a hi atha do ding oli sa hin sim hla naw wa chun razu aloi ho min khat na zaw tapon achuti pha chun razu in kuimacha awa ni thailo ding e bon wa ipo do ding wa hi tin na sai kit tai achuti sai wangin razu aloi pan adhar ka na nei lo je chun upai an tapon hi chun aloi pan hi chi hi kai thim mo a hi kapinun adhar card ki ka min atia na asa lawa kana koi je a hi nang ho chi ko movin kai hilai muna ana tangi tin a sei kit tai hichun razun aloi pa koma ihung lut khom wa hi in ikile khom dingwa hi kai hon nang hilai muna hi kananga dingwa hi tia atawa chun apaniawin in langa kile gang chalin lang satya ki mu pin tin a sei ta na hi le razu in apaniaw thu sei chu anana asa api tapoi achuti phanin razu apaniawin satya akichen na ding invitation card chu razu ave sa ta na hi le razu jong hi chi amu achun alung thim akel hajengin awum dan chu hi chi thu hi a hin ki hlan pi hon so na pana an he nova razu ko ma hi an sei do lo a hi hiti a hi pha chun razu in Pakistan ho na lang cha nai lut kinin a hin ki hlan pi ho koma nang ho an chi kom oven kin kaloi pa ka hin nga do ding ka hong ki hlan hun ding a hi tia a hin sei jailer pa na za chun razu ko ma hiti hin a hin sei tai nangin lam kai di ta na hi na zala na hin ki hlan pi na mi ho na lungsi le na ngai lut na het thei mu thein a ume
Indian Embassy hon pungsom lani thale boina thai a hi ati je ovachun Raju aloi pa adhar cho pet pe nen asimpi ovin ID chu Pakistan ho anathat tauve Jailer pan ID amwa chun Raju aloi pa thado dinga chun an seita na hi le officer khat pan Sir pungsom lani a thingtai ti na hin seita na hi Hichithu Raju le aloi ho na za ovachun alung thimo na ki el jing tan Hichipeta achun jailer pan officer pa koma lekha achun pungsom lakhat minute som nga langa tin ji in lang Raju aloi pa chu thado in tin Raju aloi pa chu a hin thado tauve Hajing ni khwa dithia ku na satya hungkile achun Lighthouse aveta na hi le punda kita achu an tapon hichi achun Raju hungkile tai ti chu ama nun jong ana hetai Murali in satya chana mu achana koma Dithia nangin kichena vonna ki achu kaiding hilawa Raju ading a hi chu ka hetai hichi je achun Raju hilai muna hung na dingin flight ticket ka pi tai chi in langa ki mu pi in ati achun satya amai su chu aniki pa le jengin a hlai sel jeng ta na hi Hiti hi pha chun nunga nu satya zong pasal pa Raju komlang zo na chun kinota chun a hungtan ama ni akimu to huna chun kilung sita le ki ngai ta chun aniki koi honin ama ni zong an bom huntai Hiti chun tunia South Indian romantic movie in say now chu hi chan hin akichai tai isai sungowa sei hial sei wa sei thingla lo ma hi le anaki thim to ni ki ngai dam tu chu hitin Hiti ho tabang thusim ingai nom uwa hi le subscribe bolo la hon subscribe mana bol hitin like share comment jong ana bol cheu hite abana hiti ho tabang thusim ngai ta to ikimu to masang vin anadam sia sia lo hitin hiti thusim hi jingka na ngaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha jana na ngaya hi le mang pha